Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Matthew Kapitulo 10, versikulo 29 kan 30. Iti maysa asin ti mo, makagatang kayo iti dua asa lapingaw. No pay kasta, awan matnag, uray maysa kada kayo, no di ipalubos ti amayo. No may papan kada kayo, uray dagiti buokyo, nabilang da aminan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Milagro, pare. Milagro at talaga tinapasamak itay. Huwag nga rod, pare. Agaasam man, tasaan dalapos di dakkel at truck da ita jeep mo, idi nagdiretso iji rangkis? Sapay nagado ti pasaheros ko. Apuro pa estudyante. Managkararag ka ngamin, pare. Wan pare. Talaga aman na kay misaak. Kanagbasbasa ak iti Biblia. Iso nga rod asan ano da ita ipaspasada ma jeep, pare. Sabali at talaga, no napigsaka kini Apo Diyos. Joanna, anya pa'y later aramidam dita, mangsindikan iti kandila kani brown out. Birbiro ka nga ro ti kandila. Indulin ko dita paladpad, dita kusina. Umanungot ngamin. Nay, apay ang nakasipsip nga dito'y balay. Ay, brown out, marurudak nga rod, kanayon matla a brown outen, awan pa'y ganas nga agbayad iti kuryente no kastoy. Panagkunak. Nadadaal tilin niya ti kuryente. Gapu iti disgrasya na pasamak ijay highway. Ay na, awan bibiyang ko iti disgrasya nga ibagbagam. Ay na, bakit? Katno danda ni dinalapos jay nagdakkel atrak, ti iman manehok a jeep. Kat, Pagyamanak iti apo. Tasaan ang nadalapos jay jeep nga iman manehok. Kan saan kami anaan-ano kadagiti pasaheros ko. Joanna, singjamon aji kandila. Ay, nagbuntog lakit din ayat ti panaggungunay ta anak mo. Itay pa nga ungot ni mami. Apay ngamin aya nga agungat-ungat ka bakit? Kasano ajak agunget kat kalat anak brown out sa anak pa'y anak kaluto. Ala. Siya kunti agluto. Tapno saan kan nga agungungat. Ay, agtugaw kayong aminan, mami. Saan kan tumat ngamin nga ginin na. Isu nga ungot kayo nga ungot. Stress ni mami, Joanna. Isu akasta. Mala, agtugawak kat da kayo lang ang trabaho dito'y balay. Kita man no anya ti pagbanbanagan ti biyagyo. Daddy, nag-text si classmate ko. May isa ka nung gayam kadagiti naglugan ijay jeep mo. Idi mapasamak ti disgrasya. Aya. Orela ka nung makasangit ni mami kan daddy na. Idi inistorya na kadakwada ti napasamak. No dinalapos na kami jay dakkel atraka. Sigurado, natinag kami mat itirangkis. Saan gayam nga ang angaw jay's istoryaam kan ni mami ang disgrasya? Saan adengdenggen ni mami? Taday talagong unget ti amuna nga aramiden. Pakabwisitan na amin, daddy. Uray nagbasit labanag. Nagbiit nga agpudot ti ulo na. Ala, ingkan agbasa ka dagiti librom. Tasya kun ti agluto. Wine, daddy. Agyaman na, Diyos ko. Tainispal na kami. Itipan na kadisgrasya mi kumaitay. Sasawamot dita. Di kakit agidan ka maturukan. Masapakan tumanin nga agpasada inton bigat. Jak agsardeng nga agyaman iti apo. Gapu iti panangispal na kada kami itay. Bakit? Dakkel abanag para kanyak dayjay. Ay nalakay no siya. Nasakit pa'y lang ti ulok. Iso ang maturukan. Taapay. Anyamanan ti pagsaksakitan ti ulom. Dagiti babayadan kuryente, danom. Kanang bayad pa ni Joanna iti tuition na. Asino ti saan nga agsakit ti ulo na amang pampanunot kadagita. Gagangay dagitan, bakit? Apay pa'y lang nga panunutam. Kasta ti sumpat ti tao ngawan manaknakam na. Basta adda ni Apo Diyos iti biyag tayo. Awan ti dakkel, wano basit. Agtalak tayo lang kan kuana. Awan gayam, Domingo inton bigat, mapantayo makimisa. Da kayo lang, ado ti aramidok. Agina nakakadimat, bakit?
Saan laday ta trabahom dito'y balay ti panpanunutam. Kasano kumaama ka inanaak, kat puro mat problema ti dumdumtang iti inaldaw. Sumurot kamot ngamin ang makimisa Agdengagak tulaangan iti misa di taradyo, mabalinang. Saan ka kadi nga agyaman iti Diyos, tas ibibiyagak pa'y? Asaan kami anairaman iti disgrasya na pasamak? Nag-thank you Lord kamutan. Apay aya, anya pa iti kayat mo ang aramido. Oh, pare. Imay kayo matgayam na kimisa. Wan pare. Awan samat ni kumare. Ay, nagbati. Adu ka no ti aramidan na. Isuadag iti anak ko langan ti insurot ko. Imbagan ka, takanayon ang makimisa ni bakat mo. Isupay ti mangipilit kanyak ang makimisa kami. Tanudad duma, masaduta. Ay, ni bakat ko. Ay, awan. Uray pilitak, di nalata kayat. Masayang laang kano ti oras na, dito'y simbaan. Nanang, dak dito'y. Day, si kamot gayam day ta anak ko. Naggapuan nyo. Napan ko man inala tay pensyon ko di ta munisipyo. Ag sakit di tatang mo. Iso nga inraman ko mo nga inala di pensyon na. Agsakit ni tatang? Won, jak man amuta agululaw ka naw. Mapankuntuman bisita ni Jebalay. Kat umay kayo nga min Ay won, nabuya mi gayam ijay TV di napasamak nga aksidente idinamidsan nga aldaw. Ay, nagswerte kayo lakit din. Kasaan kayo anairaman ijay nga aksidente anak ko. Wan nga rod nanang. Iso asaan mo asar deng anti agkararag kaniyapo Diyos anak ko. Nang nangruna da ito'y aklase ti trabaho. Nagdelikado launay. Nanang. Ni, siya kung ti sumarunong agpila, nanang. Aglugan kan di tasangwanan. Ay, sige man nga ron anak ko. Nasaya at tada da ito'y jeep mo apagluganak nga agawid. Kasangsangpet mo pa'y laang manipod eskwelaan. Agsuksukat ka manan, Joanna. Saan kan arumor dito balay? Kunadi dadi, agsukata ka no. Mapan mi pasyaran da tatang kananang. Tagsakit kano ni tatang. Isurot mo amin ng ubing. Kaya't damat ti sumurot. Agbati ko man ni Joanna, tapno adda kadwak nga agluto. Diyak kaya tiyag bati. Kakaiso na nga italaang manan ang makitag dalulo kun lola. Mangan kami ni Jayan da nanang. Uray saan kan ngagluto? Yawidan da kanto iti kanam. Ay saan? Nagkunakan ka ayawi dandak. Kabailak ti agluto iti kanak. Agsakit tumanan ti ulom. Mapan kayukit din. Amang ano kaya't mo mati sumurot? Ay saan? Agbati ak. Tilang tumanan ibagbaga di nanang mo. Bisitaan mi pa'y ni tatang. Agurigor lang bisitaan niya. Unang mula no seryoso unay ti sakit na. Kumusta ka, tatang? Medyo agulaw aklaan. Nagtumara ko ni ti agas. Mayataw ninton madamdama. Wan, tani, simurot dagiti apo kuyo. Umayda ka numat umiliw. Agid idaak, kanagbasbasak iti Biblia. Kabalam ka din ti bumangon? Kabailak matayin. Ewan gayam anak, nadamag ka o jay napasama ka disgrasya. Talaga man ang nga si ti Diyos, ta saan kayo anairaman. Wan nga rod, tatang. Kahit makimismisa kayo kadimat laang, Wan, tatang, di Domingo. nasayaat mo kasta. Ado dagiti banag anas kay na pagyamanan tayo kini Apo Diyos. Pudno dayta, tatang. Sinaruanak ni lola ang nagluto, mami. Kat, anya kumaita. Kasta unay aragsak mo. Tanakasursuro Ay, mataktak lang ti oras ko no surwan ka. Sapay nagrigat ka surwan. Saan mo't Nung narigat ka masurwan. Apay ngay nga rod ang nangangato dagiti grades ko. Ay, sus. Panagbabayad man gaya man iti tuition. Ha! Nagado a problema. Saan ka kadi amaragsakan ang nangato dagiti grades ko, mami? Jay babayadan ti pakadanagak, Joanna. Ni daddy nga rodan, ti pangipakita iti card ko. Wan, tapno am muna a panagbabayad manan. Ay no, biyag aya.
Nagngangaton dagiti grades mo, Joanna. Kita am di grade ko iti chemistry, Daddy. Amom, talo kami lang iti klase miya nakapasa. Siyakti ka nga tuwan iti grade na. Awan makunakan ka, anak. Naglaing ka talaga. Akpirmakan to inton madamdama, di tabangir na ha. Ha? Saan ka di arumbang ani mamim ti agpirma? Saan mo't nga interesado ni Mami amang kita iti card ko? Di tamot babayadak ti bagbagana. Ipakitampay kan kwa na ada ito'y card mo. Sikan ti mang ipakita kan kwa na, Daddy. Sige, ipakitak inton madamdama. Sakbay kami amaturog. Barang kayat na, nga isunti agpirma. Ay, nabambanugak manen anag malum. Jakpay nalpas jay lalabaak. At damot nga min jay washing machine. Ay nadinak man isuro. Nagnginan to manen ti babayadan iti kuryente. Ag washing machine akit den. Dahil tala babayadan ti pampanunutam. Kitaam ka no dahil ito'y card ni Joanna. Ay, sikanti mang kita. Apay payla ang anasken nga ipakitam kanya. Nagngangato dagiti grades na. Saan ka kadi amaragsakan? Manmano dagiti agtutubo ita, aseryoso iti panagadalda. Agdiskitar kakit di iti pagtuition na. Adda ka asi ti Diyos kada tayo. Daytaket ti kanayon mo arason, iso apasaray maawanan tayo. Anya mawawanan nga ibagbagam. At dalat tamat uray kaskasano. Saan tayong agbisin? Bindisyon day ta ni Apo Diyos kada tayo. Nagtalna ka man? Di mo nga minam mo ang mga presyar kadag iti babasit abanag nga adda iti biyag mo. Tadag iti problema ti pampanunutam. Basitlat ta ti mapaspasadaan ita, pare. Rumigirigat at talagang ti panagbiag. Saan mo nga minapanunutan ti kasta? Tapno saan anarigat? Imbagan ka, takaslawan problema. Wen, taintalag kun iti Apo ti amin. Di ka man, pare. Pudno mata. Nagado ti panubok iti biyag ko. Nabaalak. Taamok asa anak ng agmaymaysa. Tultulungan nak ti Apo. Bilibak iti day ta apamatim, pare. Anya nga iti pagmamaayan ti biyag ko. Awan ti Diyos iti biyag ko. Ken, amo mo ti ugali ni misis ko. Di pala nagbaliw? Ay, ti maron sapay ti kinaungat na. Ay, nuawan ni Apo Diyos asarikadkad ko. Awanan nabayagan si Moko ak. Talaga bilibakan ka, pare. Payman, tuladen ka mamay. Joanna! Mami! Awagam ni dadim, daras pagawid marigat umangas. Wen, awagak ni Daddy. Hello, Daddy, agawid kan! Itamot lang! madama ang nagpaspasada. Apayaya. Ni Mami! Marigatan nga umangas! Kulak no mataya, kulak ay. Ineksamin da kan dagiti doktor dito ospital. Normal mo't kano amin a vital signs mo. Aping arod ajak makaangas. Akas laaglami isti intero abagik. Nagpanic attack ka kano. Kunak namin kan ka, aliklikam ti ma-stress. Oh, kita man day ta napasamakan ka. Intaray da kan dito ospital. Nagado ngamin ti pampanunutag lakay. Kat asino ko mati awan problema na. Anong no kanayon mo a panunutan dagita a problema? Sikamot lang ti agsagaba. Hindi mo ngamin kayat kat apadasan ti ibagbagakan ka. Anya ngay kumatay na. Agtalag ka ni Apo Diyos. Lukatam dagita matam. Tapno makitam dagiti milagro. Ngar aramidan na itibiyag tayo. Siya ka. Inlisinak iti disgrasya. Nimat Joanna. Pudno adakkel ti babayadan iti tuition na. Angam na lang di anak ta. Saan ka di abindisyon amin dagita iti biyag tayo? Anya ti rumbang aramitan. Agtalag, kan agyaman ka iti Diyos. Sikan tumat ngamin. Puro ka reklamo. Ay, gapo iti kapapanunot mo iti problema. Saan mo na makita dagiti bindisyon a sumangbaykan ka?
Kumusta kan, anak ko? Nan, Kasta unay adanag mi kininanang mo, dinaamuan may na ospital ka. mayaten tatang, nanang, agyaman na, tayo may dak binisita. Ay, kumusta kayong tatang? Naimbag kayo ka din. Wen, sana ko na maululaw. Ay, napasensya kayong tatang. Ta saan kayo man lang ang bisita, nagsakit kayo. Maawatan ka. Amaw nga do ti aramidem. Ay, masapol asa anak ka noonay ang ma-stress. Day ti balakad ti doktor. Di ngamin ka no nakaro apa nagpampanunot ko. Tiga po ti panagnervyos ko. Ay na, anak ko. Saan ka ngamin unay nga agpampanunot Pero dyan na laang day ti ulom. Day tamot ti ko na nila kay kuna ng sursurwak ka no ti agrelax. Nasingpat nila kay mo. Naanaws kan nagagayt. Isu nga awan ti rumba nga pagdanagam. Basta aramidem latta ti pagribengam. Ado ti bendisyon ti Diyos kada tayo ngam di tayo makita. Lukatan tayo dagiti mata tayo, tapno makita tayo dagiti a bendisyon. Basit man wano dakkel abanag. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras di amin papagayang. Hintay basa ti Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 9. Tenglam ti pungtot mo, kinamaag ti managipampan iti gura. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Saur kayo mat, nanang, tatang. Nakaadal naman ang Sheena kan manang Lenny iti kolehyo. Idinto ta siyak sa andak apagadalan. Maawatam ko mamot ti sitwasyon tayo ita, anak. Saanan akabailan ni tatang mo ti agtrabaho iti nadagsan talakayan. Kasta nga agpaiso, anak ko. Awan mo't nga rod trabaho dagiti kakabsat mo. Tapno isuda ko matimang tulong ken ka. Agpadadamay anak asawa dagaw sa apaman anak aturpos da. Awan ka di apulos ti urnong nyo. Naibusen ti urnong may anak ko. Amumait ada kami tinaggastos idinaganak ni manang mo asina. Tawan pa'y trabaho ti asawa na idinaganak. Takal tinagastos may. Gaputada problema iti panaganak na. Hawan mo't nga ron ti mabalin tayo, anak. Alangan mo't abaybayan mi ti kabsat mo. Mga rami na kiti pamuspusan. Tapno makaadalak. Gaputawan madgayam namnamaak kada kayo. Anya ngay ti aramide manak. Agtrabaho ak. Agurnungak. Tapno maituloy ko ti panagadal ko. Mayet, awiram man biti baby, taglabaak. Anya? Siyak ti pagawiram iti anak mo, manang? No saan kayo kumaan na sapa anak asawa ka ni manang Lenny? Matulungan dak kumang agadal ita? Saan mo't ngamin at trabaho ti mo na asinapulyo? No di kat asawa? Nagsakit mo ti kasta pa nagsasaom, Mayet. Awan mo tan respetom kanyak nga inaunang musika. Respeto? Apay, kare-respeto ka kadi, manang? Nakaadal kang agpaiso? Ngam nagtinag ka lang a housewife. Saan mo man la matulungan dananang kantatang iti ado arigrigat dang anang paadal kada kayo kanimanang Lenny. Nailawan kamin, Mayet. Awanan maaramidan mi.
Saan ko mamatakas ti pa nagsasaom? Makapasakit ka mo't itinakam. Kasta ting bagbagana kan ka? Wan manang, nagsakit ti pa nagsasaon ni Mayet. Gapa siguro iti sakit tinakam na. Asaan ang makaadal iti kolehiyo? Ngam saan ko mamatakas di ti pa nagsasauna, manang? Ay, hala, bayamon. Aw-awatem latan di kabsat ta. Saan mon atutupan? Noan niya ti ibagbagana. Nga oray basbastusan na kon, manang? Bayam, takasaok to ni Mayet. Ipakaawat ko ti amin. Mabalin ka ding agsarita ta. Maipapan itian niya, manang. Apay matakas dya ti panagsasaom ka ni Sheena. Anya nga rod ti kayat mo, manang. Idayaw ko? Idayaw kayo? Kasjay? Noan niya man ti sitwasyon mi ita. Saan mi anagayatan, Mayet? Gampo iti aramid yu ka ni manang Sheena. Siyak ti nagbalin ang nakakaasi. Saan akon ang makapagtuloy nga agadal? Anya nga ro ti kayat mong aramidan mi. Apay, adda ka di maaramidan nyo? Awan, manang! Awan maaramidan nyo. Gapot agpada kayo ka ni manang Sheena nga awan trabaho na. No kumatrabaho nga mintiin mo na asinapulyo, asaan kat anaki asawa, dinagsayaat ko ma. Talaga gayam asaradon ti utak mo. Pulos gayam asaan na kami amaawatan. Anak ko, saan kumamot akas de ti panagsasaom ka dagiti kakabsat mo? Kakabsat mo pa'y laing ida. Talaga nga isudalat na ti kanunungan nyo, tatang. Isudala nga rudan ti nagkamali. Wen, nakaaramid da iti kamalay. Hanggang saan mo't atong palbiag asid-sidiren tayo latta ida. Ala, wanan. Da kayo ti husto. Siyak ti kamali. Pumanawak iti day ti abalay. Tangay awan mo't laangan ti maitulong yu kanyak. Tanalpasen nga intulong yu kadagiti kakabsat ko ti amin akwarta tayo. Sa dino nga iti papanam anak ko. Inak agbirok iti trabaho iti syudad. Iti kasta, mapaadal ko ti bagi. Saan kanto kumamang liplipat anak? Agpasyar kanto latta dito'y balay Saan ko amay panamnama dayta, nanang? Anak, saan ka kumapumanaw nga da sakit tinakam mo kada kami Sana bali. Tadamat dagiti ipatpatag yu unay nga anak yu. Ipatpatag da kamot anak. Saan mo kumapanunutan nga da idandaduma mi kada kayo kanitatang mo? Awan da mamakin papa. Ngam imbilin da kanyak ano dagbirok iti abangan na. Ipakitak lang dagiti kwarto abakante. No kasta, da kayo ti akin kukwa iti daytoy abalay? Kuko da papakin mama. Agmay may saka ka nga agaban. Wen, iso amay sa kwarto ti kasapulak. Kano mabalin, jay kalakaan a kwarto. Sige, sumurot ka kanyak. Takitaam no magustom ti kwarto. Okay kanya kon daytoy. Naipat. Ngam sana bale, tagmay may sa akmat. Agadal ka kadi dito syudad. Wen ko ma, ngam sa anak pay lang nga agenrol itatawan. Agtrabaho akpay. Adda ka di ammom ang mabalin a pagtrabahuan? Awan matyamok. Padasan tati agdamag kada papakin mama no sumangpet da. Amangan no adda mo da. Anya ka di at trabaho ti kayat mo aserkan. Sa anak ngagpilpili iti trabaho. Uray anya ditan. Basta agsweldo ak. Sige, urayan ta sumangpet dagiti dadakkel ko. Duatawanan tinapalabas manipod pimanaw ni Mayet. Gampulos asan anagaw awid. Sapay kuma, taday tinasayat akasasaad ni Mayet. Kasaom ko man ni Sheena. Tawagan na ni Mayet. Uno, i-chat na. Manmano ka no nga ron nga agriply no kastang ichat na.
Ibagada ko ba, taw may matagpasyar dito'y balay. Madanagan mo't dataon kan kuana. Kan maihiliwak mo't ni ti anak ta. Mala, bayam, tamapanak ije balay da sina. Agayataken ka, mayet. Jakon ka ba alam nga iliman ti marikriknak para ken ka? Pasensya kan, Rodel. Ngam awan pa'y panawin ko maipapan iti dayta. Kayat ko ti makaadal. Saan ka mo't apilita? No saan mo pa'y akayat ti makiayan-ayat? Agurayak. Diyak ipanamnama nga adda mauray mo, Rodel. Nawaya ka nga agsapul iti sabali. Sikat ti kayat ko. Makaurayak mat. Agurayak. Uray pa'y mano atawan. Ada kayo mo tatang, anya ti masapol yo? Agdamag ako mamay papan kinimayait. Madanagan kami ngamin kininanang mo. Man-mano nga ag-reply no i-chat ko ni Mayat tatang. Kanayon na nga ibaga busy. Padasem man nga awagan. Ibagam nga agawid may tamailiw kamin kininanang yo. Sige tatang, padasak nga awagan inton rabi barang songbatan na. Kumusta emetten ti kasasaad na, Uwan tatang. Apay ka di, manang. Anya ti masapul mo. Kumusta ka na, ading ko? Madanagan da tatang kan nanang kan ka. Agpasyar ka kanumot ditoy, takailiw da kan. Kinunakmat nga okay aklaang. Saan da ka pakadanagan? Busy ak. Awan oras ko nga agawid dita. Iso mabalin ka di. Saan ka nga awag? Tama ka disturbo ka lang. Kaano ka di ang mapukaw ti pungtot mo kada kami, mayet? Saan ko amasong batan day ta sa ludsod mo, manang? Sige. Bye! Talagang awan plano ni Mayat nga umay agpasyar nanang. Tatang, tistorbo pa yan kan kuana ti awag ko. Ay, talaga ati mangkenen ti puso na. Saan tayo na napatagkan ko na? Ay, awan man lati iliwan na kada tayo apabiliana. Gapulaan ta saan tayo akabailan na pagadalan. Day tamot ti pagsaksakitan tinagam na kada tayo. Kumusta mo't nga tanti panagadal na? Agad-adal nga tamot laang. Sigun mo't kadagiti makitkitak apos na. Agad-adal mo't kabayatan nga agtrab-trabaho, tatang. Pursigido nga ro da makaadal. Ngam nasakit tinakam na kadatayaw. Di na tayo payamaw na talyawan. Anya nga rod ngay tatang. Nagkamali kami mo't kanimanang Lenny. Adakan kwanan nutong palbiaglatan nga agimulay ti sakit tinakam. Umadanin ti graduation mo, mayet. Ngam, jak pa napuutan ang nagawid ka iti lugar yo. Kan saan pa'y abimisita dagiti naganakken ka diti dagus mo. Gastos laang no agawid Crodel. Kan saan nga mo dananang kantatang dito'y dagus ko. Apay akas la adayo tiriknam ka dagiti naganakken ka. Gaputa sa andak a matulungan iti panagadal ko. Idin to tadagiti kakabsat ko. Kat pinagadal da ida. Kasta? Kaano na ka di asong batan? Kinunakmat kan ka asong batan kan tulaang. No addan natalgad apanggadak. Kasanon na makasapol kanton iti sabali. Rodel, no anya ti imbagak. Aramidak. Ay ayaten na ka di. Ay ayaten ka, Rodel. Ngam jak kayat ti maipada kadagiti kakabsat ko. Nga apaman ang nakagradwar da, nakiasawa da adagos. Kat anya ita ti kasasaad da. Nagbalindalaang ngagtagibalay. No kasta nga ron. Nakasagana ak amanguray ken ka. Nanguro na ita, tanaamuak nga damot pa nagayat mo kanyak. Mabalin ka di.
Asika ti mangkuyog kanyak amangawat iti diploma? Saan mo kani nga imbitaran na iti dadakkal mo? Saanen? Mataktak dalang. Sika ti kayat ko amang kuyog kanyak. Sige, no day tati ko na. Hello, Manang Lenny. Anya ka diti bagam? Ni tatang, adda diti ospital. Adda kayo matditakan ni Manang Sheena. Anya nga ti serbiyo a pinaadalda. No saan ada kayo ti mangkita ka ni tatang? Kaya't ko lang mat nga ipakaamukan ka. Busy ak. Iso asaan dak ko maadisturbuan. Damong aldaw ko iti trabaho kita. Iso asaan dak ko maamalasan. Anya? Saan mo nga umay kitaan ni tatang? Apay, no umayak. Mapaimbag ko ka din ni tatang? Anya? O naimatan ti kasta pa nagsasaom ading ko. Sige. Bye. Apay matakas di ti panagsasaom iti kapsat mo. Naibagakon kan ka ti makagapo. Saan ka di? Ngam sana ron ba nga kas di ti panagsasaom? Apay, madismayakan kanyak, Rodel? Saan na kun akayat? Saan ba takas ta? Napatid ka kanyak. Kat no anyaman tidyak magustuhan kan ka. Kaya't ko apagsaritaan ta anasaya at dayta. Asino man nga tanday ti adisturbo? Kung nakamaturog akwan, tamasapa ka sumrak iti trabaho kinton bigat. Basaak man laengan. Ni manen manang Lenny. Anyaman nga tan ti bagana. Awanen ni tatang. Ha! Dinan kinabaulan ti sakit na. Inchat kulatan, taamangan no busy ka. Kababain mat amadisturbo ka. Ha! Diyos ko! Sana pa no daytoy! Kunak no gagangay lang, asakit ti sakit ni tatang. Hanggang natay mo't gaya man. Natay ni tatang. Asaan ko man laan nakita, wano nakasao. Pakawanan na kumatatang. Pakawanan na. Pakawanan na kumatatang. Pakawanan na no nagbalin anatangkad ti pusok. Nagbaligak ngagpaiso iti arapaap ko. Ngimawan kayo matan. Kasanupay ngagbalinak anaragsakita. No konsensyak mati kalaban ko. Mayehit, anak ko. Nanang, pagawanan dak kuma. No nagimpanag iti sakit tinakam kada kayo. Ang mababawi ang kasaan ko anakita. Kan nakasaon ni tatang. Iti maudi nga angas na. Patsag ka naragsakitan ni tatang mo. Gaputan nagaawid ka an anak ko. Kanapo kawan ti sakit tinakam mo kada kami. Ngam siyak ti saan anaragsak, nanang. Makonkonsensya ang gapo iti naramid ko. Saan tayo nga agipumpen iti gura iti puso tayo? Tanong kasta ti mapasamak, saan lata naragsak ti kaunggan tayo? Nga oray pa'y kasano ka nga to, tinaragpat tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag.
Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 5, versikulo 14. Di tay bumdeng nga umasidag iti Diyos, agsipud taammo tayo nga ited na ti anyaman adawatan tayo, nulaket mayan norot iti pagayatan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Charles, adtoy ti allowance mo. Magmagnaak manan na mapandita paradaan. Ano anak ko? Nuadda ko mangamin motor ko. Sana ko na mabannog ang magmagna. Jibalon mo. Adtoy. Mabalinak ko mga agawin nga umay mangal daw nuadda motor ko. Kaya dakka di talaga parigatan. Saan mo kung mga ibagbaga ti kasta? Takayat may kanitatang mo ang makalpas ka, kan maadaan ka itinasaya at ang masakbayan. Motor ti ibagbagak agatangan nyo. Tila ibagbagayon. Ala mo na ti balon mo. Mapan ka nag-eskwela, tamang nga numaladaw ka. Kataguray ka pa iti jeep, di ta paradaan. Charles! Mapit lang! At lang ibagakan ka. Samsambutak jay klasik iti alas 9. Amom, adan motor ko. Adan? Jak amwa. Ipakita kan kayo malam. Sige, intun alas 5. Tamalpas ti klasik. Sige, ingkan iti klasem. Imbagak lang nga da motor ko. Imbag ka pa'y. Siyak, nabaybayagan nga ibagbagak kadag iti naganak ko. Nga igatangan dak iti motor. Ang maging gaita. Sandak pa'y lang nga igatangan. Oh, nakita mo ti motor ko? Wow, nagwapo na motor. Nangina siguro dayta niya. Nangina talaga. Pinauitan nak ni manang ko iting gatang ko. Asino amanang mo? Diyan nga trabaho di Canada. Ni manang mini. Kayat mo asawan. Binayadan nyo iti cash dayto ya motor? Wana. Kabarbaro ko naman. No kayat mo tiaglugan, o di itulod ka ni Jebalayo. Mabalin? Wana. Idagas ka ni Jebalayo. Malabsak mo't lang no agawidak. Sige man nga rod. Tasaan akong nga aguray iti pila ti jeep. Saan ka di nga impakita ka ni Charles ti card na? Saan mat nanang? Apay aya? Ay nagngangato ti grado na. Nang runa jay mat, 95 ti grado na ijay. Ay na, naglaingan na di akabsat ko nanang. Iso ti paglaingan na ti mat. Ibagayong nga agadal ana imbag. Tapno saan mat amasayang dagiti ado a sakripisyo kan kwa na. Motor mat day ta si Mardeng di tabatog ti balay. Ni Charles matipim ba? Ni Delphine, day ta nakiluganan na. Jay bak nang abarkada na. Ay adakan anak kaw. Kitkitaan nyo nga dakon. Damagan nyo pa'y lang. May si Marong Karnimanang mo, Vilma. Kumusta kang Charles? Kuna ni nanang, nagngangato ka no dagiti grades mo. Nagngangato. Ngam dyan nabaybayag ko nakidkidawon ang motor kadananang kantatang. Sanda kaya tagatangan? Manupay lang ang titawon mo. Kinsimpay laang agmotor kan. Apay ngay dagiti babarkadak. Adda motor da. Kat ubing da pa'y ngam iti siyak. Agsarsarita kayo adwa. Tay nakisaga na ti kanan tayaw. Dito'y kan amangan, Vilma. Barkadam gayam, di nakiluganam iti motor, Charles. Uwan manang, ni Dilphin dayjay. Di talang asidag ti balayda. Ay, nakabutbutang ti panagpatpataray na iti motor. Kasla iso ti ari ti kalsada.
Napartak at talaga tikas di ang motor, manang. Tanangina, kan brand new. Kayat mo ti maadaan iti motor? Idi pa nga pagpagatang kadananang kantatang. Di dakmot kayat nga igatangan. Ubing ka pa'y ngamin unay. Inubingan ayat ti agmotor. Ay naading ko, nagado ti madisdisgrasya itaga po iti motor. Apay, di ka mabutan? No amumla ti rigat ko nga inaldaw. Nga guray iti jeep di ta paradaan. Nangina pa ita ti plete. Di mo kumagurguraan dananang kantatang. No saan da ka pa'y laang nga igatangan iti motor. Mabuteng da ngamin. Ang mga numadisgrasya ka. Say-saya atam kit di tag-eskwela. Sayang mat dagiti nangangato a grades mo. Kuna ni nanang nga engineering ti kayat mo a kurso. Hello, Manang! Oh, kumusta, Delphine? Inusar mo ka di matlaang hindi ginatang ko ang motor mo. Wan, Manang! Ado ti umap-apal ka niya kay Jesquilahan me. Saan mo nga ipapaapal day di ang motor? Ginatang ko day para kan ka. Tapno saan kan amarigatang nga ag-commute? Katuan mat, Manang! Agan-anad ka nga ag-motor, ha? Sana di nakaparpartak ka launay nga agpataray. Sa anak mo't anapartak, Manang. Kan ag-helmet ka no ag-motor ka. Wan, Manang. Kanayan ko alaglagi pandagita ngay bagbagam. Diyak kaya tamay sagmak ka, gapo iti motor a ginatang ko. Ni Manang, mat. Apay kumamay sagmakak. Sige nga Ruden, tani, adapay trabaho. Umawag ak tumanan. Sige, Manang. Agyaman akman na iti motor ko aginatang mo. Sa matanagtagtagari ni Charles Anangan. Basit pa'y tikinan na. Inungtam ka day. Ay, saan? Talaga anak kusim day ta nga anak ta. Sigun mait nga gistorya iti sango ti panganan. Angam, apay ngay, nakaululimak ita. Nasakiti nakam na. Tati barkada na ani Delphine, adda motornan. Apalan na di barkada na? Kat idi pa'y ngamen nga ibagbaga ni Charles akayat na ti motor. Kunana, nga oray saanan nga agsilebrar iti birthday na, basta adda motor na. Bayam, takasaritak to. Awan mo to ni Delphine. Makilugan ako may timotor na nga gawid. Charles! Ha? Nasaya at adakan, Delphine. Ador Orayam? Sika, makilugan ako ma dito yung motor mo nga gawid. Kasta ka di. Pasensya ka na. Saan ka may lugan ita? Ha? Dagasan mi ngamin jar armak nga estudyante matlang. Kasta ka di. Sige, aglugan ak nga rodan iti jeep. Charles! At danton girlfriend ko! Nasaya at asimangpat kan, Charles. Surutan ka kuman kahit tanay, rabiin, nangamawan ka pailaan. Narabianak labasit, surutan dakon. Tamadanagan kami kan ka kaninanang mo. Saan ka matasigod ang marabrabian? Narabianak, tawan pagluganak a jeep. Dandanin to pa awan pagluganak kon. Nay, apay ngay akasta. No kumangamin tay gatangan dak iti motor ko. Ay, nagbuya ka di itinyos di tatibi eh. Adamanan na disgrasya minor di edad. Gapo iti motor. Tilay bagbagayo. Kaya't dakla nga butbutngan. Ti kunayo kid talagang ay mimutandak. Nakita na kalimabas ije balayo iti kalman? Wan, Delphine. Amuklat taasi ka da ije nakamotor alimabas. Tanapartak dya motor mo. Nagmayat nga minti agpataray iti napartak. Kadwak jar arbak iti kalman. Impasyar ko ije balay mi. Inyam mo munjar armam? Wana. Dandanin akong sungbatan. Napurma ka ngamin no adda motor mo. Imbag ka pa'y. Addan girlfriend mo. Di agpagatang ka ngaminan iti motor mo. Kita anak. Imadu pa iti babarkadak iti nadaan ako niti motor. Aus? Wen. Si Mali ak nga rod iti grupo na iti riders. Isungaddan to papanan mi. Agmotor kami ama pa ni J. Ilocos. Ha? Kasanon ti panagadal mo? O di agam santak. Anya? Di mo ibagbagay di balay mi ha.
Si kalang tinangibagak iti daytoy. Kadwak to Jar Armak. Ag-date kamin to. Sabado ita. Ayan ni Charles. Ada Jerwar, aglablaba iti uniform na. Ibagam to aso marunukan niya kay bangkag. Tapag burasak man iti bunga tinatag. Nagbunga dan aya. Adoon ti bunga da. Owan, ibagak token kwa na, numalpas nga aglaba. Umuna ako na. Tapno ado ti malpas ko at trabaho. Wad lakay, alaan to ni Charles, di balon yaw. Manang Mini, Apay adi mo sungsungbatan ti awag ko kan ka, Delphine? busy ak ngamin, Manang. Busy ka. Kasla beach mo, di tayan mo. Imay kami lang nagpasyar, Manang. Isumat lagayam ako na dananang kantatang nga awan kay Jibalay. Tasabali gayam tinapnapanam. Ita lang, mat. Agbalbalog kan samot ng Delphine. Itataadan motor mo. Saan, Manang? Ay, nagsarita ta idin, Delphine. Nga igatangan kay ti motor, ngam di mo baybayan ti panagadal mo. Kanliklikam ti makibarkada. Wan, Manang. Ibabawik day ta motor, numaamuak aday talag balbalog ter aramidam. Ay, saan, Manang? Saan ak ngagbalbalog? Kumusta nga dyan napanan nyo kadagiti kagrupom? Nagmayat, Nagparatak ti panagpataray ko. Kadwak ngamin tayo ararmat. Iso a pinartakak tapno umarakop kanyak. Ay na. Nagmayatan? Inton maminsan, sa balimat a lugar ti papanan mi. Sumurot kan tumanan? Wana, nagmayat si ka. Angam, agiksam tayo inton umayalawas. Bayam day tayo exam. Siguro, agrib-review ka niya. Una, narigat ti exam mi. Sige, agribyo ka nga rod. Tamapanak pa motor. Dagasak jay chicks ko. Tag-joyride kami. Oh, Bilma. Si Kamat, umanag ka. Apay, Nanang, ni Charles, kat na pa nag-eskwela Exam da ita. ay, imbaglakit din ta saan yung ingatangan iti motor na nanang. Tapay, Ay nananang, nadisgrasya ni Delphine. anya, nakadiskrasyaan na. Ije sa lugan, nagpartak ka nung amin ti panagpataray na, kat nagdiretso ije kanal. Ita, adadan ije ospital. Kumusta kan, Delphine? Nasayaat ta nakaruar kayo ni ospital. Wan nga rod, Charles. Kat, dyan yang gas mo ngay nga armam. Kumusta mat? Pagyamanan mi. Tasaan mat unay anadangran. Nupay nagasgas ti takyag na. Katsyak, nadangran ti sakak. Naimbaglangan, tad dahil metyo. Wan nga rod, tano saan? Nadangran, agraman ulo mi. Kasano nga minadi kay madisgrasya? Kat nakaparpartak kang agmotor. Agpalastog kamot namin. Wan nga rod, Kat, kasano nga dyan motor mo? Adda ka di dadaal na? saan mat unay anadadaal? Ngamsaanan akayat ni manang kong agmotorak. Inawagan na ni Uncle Micardo. Gatangan ng ti motor ko. Ha? Di awan ton motor mo. Awan ton Di agjip kanto nakaskanyak. Nagrigat ti agpila iti jeep. Nang runa no panagawi dan. Wan nga rod, Katsyak, gapu iti kastaan na pasamakan ka. Sana kun nga agragot ang maaddan iti motor. Takon na ni manang ko. Ubingak pay. Ken saan kanupay aday tati importante. Tati importante, kat makaadalak. sa bagay Dumteng tulat ta kanu ti bundaway, ang maaddaanak iti motor. Ngamsan pay nga ita, ta underage yak pay. Uray siyak, Charles. Saan akong ngagmotor? Mabuti nga kon. Ala agkuy-kuyog tan tulatan ang mapan iji pagadalan. Anusan ta ti agpila iti jeep apagluganan ta? Wen, Charles, kastalangan ti aramidan ta. Tatalaga ang mabuti nga kon ngagmotor. Saan nga amin akit dawan tayo kat maipaay. Kanasgan asurwan tayo ti aguray. Taada ka nito ti tunggal banag.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Matthew 7, versikulo 1. Saan kayo amangukom, tapno saan kayunto amaukom. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Uncle Albino, papanan nyo ka di ita. Mabalin ka di ti sumurot. Adda kontrata mi ita kan ni pare Magno iji ili. Tada ka naman simpaan mi abalay, ta narukupan agi tinaduma paset na. Kasta ka di, Uncle. Uy, kanakan. Sumurutak man, Uncle. Si kalata. Ang agpakada ka pa nga umuna kadalolom kan nanang muwan. Tapno di na kasapsapulan. Ayan ka din ni Emer, anak ka. Ay natatang, si Morot iti ulitag na anapan nakikontrata ija ili. Amuyo mo dayjay nga po yo. Nausam nga agusyoso. Alakit bay amlata, tabarang makasursuro iti kas niya trabaho. Ngamtay mapan makibarbarkada. Sa bagay huwad matkit di tatang. Kan pagsayaatan na, nagagat at tumulong iti trabaho. Dahil araw ti pagsayaatan na, dakil akatulungan tayo dito balay na dyan nga ubeng. Pina, adda ka din ni Imer dit ha? Ay, awan manang. Tasimurot ka ni Albino ijaili. Ada ka no reperenda abalay. Kasta ka di. Apay ka di aya, manang. Ay, kwa ngamin. Ibaon ko mapan gumatang iti uray sa nga 10 kilo abagas. Tani maibibusan di bagas me. Ay, kat ni Elang ay. Ay na, jak mabalin abaunon day chay. Tamadama ti binulan na. Ang sana bali. Urayek latan no sumangpot da. Iso apakibagam to kumalaangan na. Wen manang, ibaon ko to. Apaman asumangpot da. Na yan ni Manang Lisa. Anak na, di na may baon. No sa bali at tao, isuti kay kayat na ibaon. Nabambannog di tao, ibaon na adagos. Ala, kat anya nga rod ngay. Kas jay at talaga tinanam ay ti panagbiag na. Saan ana irwam itiriga? Auntie Lisa, papayaban na ka no. Wan, taybaon ka man na gumatang iti bagas. Uray sa nga 10 kilo laang. Sige lang, Auntie. Mala, mabait lang nga rod. Taalaag ti igatang mo, ha? Nanang, adagayam ka no meeting you parents kan teachers iji eskwelaan inton Sabado. Mapan kayo ka di? Ay katuon anak ko. Iso aditoy ka, tatulungam ni Lulom ang mapanagapit iti ilako tayo manin anat nateng. Una nang, sana bale, awan mat klase. Nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Nagagat ka unay. Anya, adda dua abagsak ni Emir. Ay, huwan nga rod manang. Ngam ko namat kit iti maysa a maestrada. Abumawin to iti sumarsaro no. Ngamin, first grading pa ilaang mat. Sa bagay, ang sadot sa mo ngamin nga aga-adal kadagiti lessons na. Ay, saan mat, manang? Agri-pripaso mat. Ngam talaga siguro anak kapoy laang, iso akas dyan. Imbaglakit din tanang ang ato ti grado ti anak ko. Iso asaan amabalin nga agpaabak kadagiti daduma dita. Kan may isa, jak lakit di kayak ti maibabain no bilang laang.
Kumusta kan, Emir? Okay lang, mat, ma'am. Ungayam, madamag ko man. Saan ka kadi amarigatan kadagiti subjects mo? Saan mat, ma'am? At daladag iti chimpo. Adyak mayulo dagiti basbasaak. Kasta kadi? Basta aggagat kalakit di nga agbasa-basa. Kan igaad mo lang tati ag-eskwela, ha? Wan, ma'am. Lolo, inton agkolehyo ak. Ti kayat ko akurso. Kat jay may papanmat lang iti panagmula. Ngamin, no panagisuro ti alaak. Sa anak mat analaing. Kunapay kanyak ni Auntie Lisa. Apay kanong agin aadalak. Kat isuntumot lang sa anak analaing iti klase. Tapuro nagbababadag iti gradok. Anya, kasta ti kulanakin ka, apok. Katuan, diyak man la kano matultulad ni Ella akasinsin ko. Nagngangato kano amin agrado na. Iswan na nga to kano mati arapaap na para kan kwa na. Bayam, apok. Basta saan kang agsadot-sadot nga agadal. Lalaingam kiday. Uy, napintas ti drawing mo Ungayam, insan Emir. Agpa-drawing aktuman kan ka para iti project tayo iti arts. Nainimbag kan ka, tanapintas ti drawing mo. Taoray syakton ti mangkartib, sakto matin ipigkat iti bond paper. Sige laeng, Ella. Idrawingan kanto. Ay, Ungayam. Dandani manan ti panag-i-exam tayo para iti second grading. Sapay nagado ti re-reviewan. Uwan nga rod. Naimbag kan ka Tananga nga to ti malalam nga score. Nangam siyak. Kadwan na. Adda ititing nga. Ano saan? Awampay kagudwa. Sige, basta gi-study ka latain san. Kabaalam dayta. Kasta ti kunakin kanimanang Lisa, manang. Ay, huwag nga rod, ading. Anyan ni manang. Dahil talagi kumkumpara ti muna. Awan samat ammo di anak na trabaho. So, di na pulos may baon. Kat no, di na minsan alimaba sakit di balayda. Ada nakita kakaduada a babae. So, ati ammo, amang no katulong na. Kastaya? Itaman pa'y. Ang husto lang matkat niya, ta ado ti kwartana. Ket kabailan na ti manangdan, iti babaonan da. Tapno di la kong kumpurmi, iti inda ibabaon. Imbag kumamat ikanda iti pagmirinda na. Ngam saan mo kasla di na pa imot amot ti agyaman ka na iti ibabaon na. Ay, huwag nga rod. Day ta tinadlaw ko kankwana. Oh, anya nga Pagtuluyom kadipay ni Imer iti kolehyo. Ay katun amanang tasayang met no bilang laeng. Samaysa, entrisado met nga giskwela. Kasano kuma? Awan mo't pangalaan nyo iti gastusan na. Kan maysa, aglaklako kan panagmulalaeng mo't ipagbibiyagan nyo. Ay kat ikarkarigatan minto nga iremedyo manang. Ay na, di mo pa ilapagsardengan, tatulungan na kayon nga agtrabaho. Ngamtay umadayo kada kayo. Adiyo ammo no maisungsong iti barkada. Inton kwan, madamag tulaengan nga adda sinikugan na. Anya? Ba't di sa ti masabat ka? Langa nalata ti kaslada mapalin na. Ang sa bagay, di adal ako nada. Oh, Mang Lucito, papanan nyo. Bitaman ayan na parimandeng. Ta nakbit bumulod iti gabyon na. Ta natukol mo ti pagiggaman di us-usarak agabyon. Kasta ka di. Ayun gayam, kumusta mo't ti apo ko yo? Ay ket nasayat mo't abalasang kaw. Kada awan sirak na agawid. Ta may tumulong iti trabaho. Ta isumot la ti masikuran no agigan latan iti balay. Sa nasaysayat langan, tikas di nga aramidan na. Ngam kitaan nyo Tamangan mo't no italang dayta.
Amangan no inton agangay kat santo nakasta. Amangan no ti amuyo kat diploma ti iyawat na kada kayo. Ngam saan gayam, tasabalin to a diploma. Nay, anya kumangay a diploma na ita, balasang kaw. Eh, kat siyempre, babae adi makkel ti buksit na. Nagkalasmatan ti panagsasaw na ti babae. Ala, sige, balasang kaw. Labasan kan, ta sambutak man ni pari manding di ta balay da. Ta mga no pumaraw kat saan ko na mabulod tay gabyaw. Baglaki din, Uncle. Tanakagatang kayo iti truck yung ausaran nyo amang i-deliver kadag itinatnatang. Huwain ka na kan. Tabayat nga awan pakitrabahuan, igidgidan kiti agmula sa ilako. Isa dubli kayo di kasapulan. Apag iso, Uncle. Tunggal awan sa ko. Tulungan kayo langan. Ay kat nagsayatan ngayon no kasta ka anakan. Banda ti papanak. Dita ngamin ti ayan dagitin nalalakang school supply. Isupay ang makatipidak. Ay. Ninsan ela DJ ah. Adda kadwa na alalaki anang sikat kan kuana. Aglingadak. Tapno sandak ang makita. Ay. Asino nga taday ta alalaki? Kan apay ang nakasikat kan kuana. Ay. Ijay abanda, Bangs. Nakado ti nagpipinta sa magatang ijay. Ha? Nalakabay. Anya? Babes, ti awag kan kuanan insan? Ay, kasano itanda ito eh? Amangan numaamuan ni Auntie Lisa. Ay, anyamot tan. Imbis nga umayak gumatang iti usarak, sabali mo't tinakitak. Ay, agawidak man langan. Tama nga numakita dak dito'y da insan. Pagaropon dagid di apalpaliiwak ida. Naimbag nga oras yo, Auntie Lisa. Naggapuan yo ka di. Ijay ili, at dala na pan ko ginatang. Anya ngay, kumusta tinagagat nga agadal? Ha? Eh, kwa, Auntie. Kastoy, nasaya at mat. Sigurado ka kadi nga agad-adal kamatla ang anaimbag. Sakit agkaraawid kamat. Ang mga no agkat-kating classes kapay. Ha? Saan mat, Auntie? Aywan gayam, Auntie. Saan ka kadi amapan pumasyar iti ayan ni Insan Ella? No ita, saan pa'y, tamakumi-kumak iti opisina. Sige nga rod, Auntie. Umuna akon. Inak pa'y tumulong agbagkat kadag itinatnatang ama ibiyahin ton parbangon. Nainbag nga oras mo, Manang. Ne, si kamat gayam pinaading ko. Ala, umay ka, sumrak ka. Wan, Manang. Nakaumay ka mat. Ada ka di masapul mo. Awan, Manang. Umay kayo la ko maawisan. Tag-graduation nga minan ni Emer inton umay a Biyernes. Kat inton Sabado mo ti panagparty iji balay. Iso nga, umay kayo kumaa. Ay na, imbag ka pa'y ading ko taagpagradwar kan. Ha? Ni, da kayo ngay? Di mo't agradwar mo't laang ni Ella? Ay na, kasano ko mga gradwar. Kat nabaybayan na mo't ti panagadal na. Tasabali mo't tinararamid na. Iso ang mariribo ka na. Gapot ta saan magkayam nga gradwar di anak ko. Kat, ayan nga ron ti anak mon. Dayjay inyawi din di nakasikog kan kwa na. Ay, sayang. Sapay nalaing mo't di anak mo. Wan nga rod. Ngamay nakastaunay tibain ko ipag. Ngamin, nagadodag iti sinasaok iti kalabos iti anak mo. Katimot anak ko, tinagbalatakan na. Ala, anya nga rod ngay. Tinapatag, agiskwilan tumanan inton sumaruno atawan. Day tangarod ita ti pagpainak. Gapo kadag iti mading embagbagak iti kalabos. Ita, nagbalatak amin kanyak dagiti sinasao.
Di mo tagibasitan ti adda pa nagbiag ti kaarubam, no di kat panunutam kit di no kasanom ida at tulungan. Ngarod, agaramid ka iti nasayaat, kat ipakitam ti ayat mo iti padam a tao. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yo amin, papagayam, hintay ibasa ti Santiago, Kapitulo 4, versikulo 3. Katno agdawat kayo, awan maawat yo, ngamin, dakas ti panggapyo, dagiti laeng bukod yo apagragsakan ti dawatan yo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Madam Ramalang, ina ko nag-submit iti report ko kanisar. Sana balik na mabiitan. Oh, anda ka magayam di jam. Agur-urayan kan kati kape kan tinapay di kusina. Ni, jak ang mga kasta. Isamsambot ko ngamin nga lepas na iti report ko tapno may submit ko, sir. Apay, di nakakadi inayaban ni Lenlen? Saan, sir? Ngam, okay lang, ta, panag-aawid matan. Agkapi aktulangan ni Jabala inton makasangputak. Insan, agi kataksan iti trabaho. Ne, apay ngay. Nabayag ka matan na nagtrabaho dito eh. Kasano, jak maanusan ti kina-estrikto ti bus tayo. Kan, jak kursunada ti sistema. Kan, kaslada pa'y paboran na. Para lang day ta. Ala, agan anos ka. Apay, no pumanaw ka. Adang rod sa bali apag-aplayam. Awan mo't kit di. Ngam, imbag kumamot no na nga to ti sweldo dito eh. Saan mo? Insan, agpapada tayo laeng. Isuadi ka nagreklamo. Tinasayat nga ramidam. Say-saya atam kit di ti trabahom. Kumusta mo't nga iti trabahom, Jam? Damag ko kat istrikto kanumat ti bosyo. Kasta ka di, auntie. Nakaamuan niyo iti dayta. Di man anak ni Ansong kaaruba tayo. Talaga, auntie. Ngam para kanyak, nasayat mo ti kasya akin istrikto na. Saan nga binamaawatan ti daduma? Tati kayat da, mapagbigyan da kanayon iti kayat da nga ramidan. Ay kat saan ang mabalin ti kasta Nang runa no makaapiktar iti maysa nga operasyon ti kumpanya. Iso anas kan nga agtulnog da. Wan nga rod, auntie. Wan gaya, manipo din ton bigat. Diyak pala makaawid dito balay, tada pangibaunan kanyak ni boss a seminar. Iso 5 arabi iti kaawan ko dito eh. Ay kat, wan tinapatag. Noan niya ti patakaran, wano sistema ti bosyo, iti pagtrabahuan niyo. Ay kat, agtungpal kayo lakta. Wan, auntie. Ay, makapasuron matikas to eh. Awan pa'y gunggo na nang agbamban nog dataw iti agmalmalam. Ay, da kagaya man balasan ka. Upay ka tagkapi ka. Amok, nabambanog ka nagmalmalam iti trabaho. Saanan tatang? Nagmerienda kami nga minidyo opisina, sakbay ang nagawid kami. Iso nga'y naklangan agina na, tanasakit ti ulo. Apay nga anak ka. Kasanumat ngamin tatang, agliman atawan ko iti trabaho, ngam awan pa'y ngimatwan ti sweldo. Iso lang nga iso. Imbag kumamat, no saan ang nagdagsan tit ito da trabaho. Ay, aganos ka anak ka. Tay sukot nga ron ti sinerak mo. Tinapatag. Adda, nga oray sa gabasik.
Lenlen, umay ka pa'y atag merienda ka. Sapay na imas ti inluto da merienda di kusina. Ama, no maibusan ka. Anya ka di ngamin day jay, manang. Anya pa'y kumangay, dilining taas sa with Barako Coffee. Naimas, saan ka di? Anya? Manan? Ala, kat no nagdagsan to pa'y day jay, ti Chan. Wan nga magtrabaho tayo mat iti husto. Sa kaslalaang kanan ti baboy, ti kanan tayo. Kumusta mat nga tan ni Jam iti seminar anang ibaunan kan kuana ti boss tayo. May 3 aldaw na itana. Wen nga rod manang. Naimbaglangan ta saan nga agreklamo iti trabaho na. Nga oray ag karaibaon ti boss. Arig na isupay ang ti panaka-assistant dito kumpanyang ayan tayo. Nadlaw mo mat gayam dayta. Ketwen, sana kas iti insan ko ang nakarikreklamo. Ti kayat puro nalaka agaraw. Ken oray ti patakaran ti kumpanya, komentaran na. Dayta nga rod ket. Sa tikayat na, ngumato ti sweldo na, tanabayag kanumot ditoy. Tay tamat ti di na maawatan, katagpapada tayo lang met. Agasam, takunanakit din akasla kanok kanan laang ti baboy ti mermeriendaan tayo analing taas sa ba? Madlaw ko kat kanayon nga awan day jay adyam diti opisina. Papapanan na ka di. Apay ka di. Anya launay ti pakasikuram kan kwa na. Wan tagsarsarsilin samatan. Idinto ang masuswelduan mat. Apay, kurangan na ka di ti maaw-awat na, isungad da sideline na sa bali. Unfair, saan ka di? Dapat may report day tayo nga to. No kayat mo, kasaritam tulangan. Kinapudno na, ibabaon ngamin ni boss. Isong adda ka nito nga awan dito yung opisina. Kumusta ngayon mo't ni Jam akanakam, Filomena? Saan tayo matasimbang pa madam ati seminar da? Hey, nagimbag ka dahi dya kaanakam tanakan anos. Sana kasi iti anak ko nakarekreklamo iti trabaho. Eh, no mabalbalin ka ison ti agturay. Ay, naikat, saan mo't amabalin ti kasta kabsaat? Imbis nga road nga iso kumat katulungak. Agmay-may sapay mga anak ko. Gamisuki din ti agbalbalay na parikot kaw. Gapaw, itikas jay nga ugali na. Among, makapaikaw at ikaawan mo iti manong nga aldaw diti opisina. Kumusta nga iti seminar? Nasayaan mo't manang. Da kayo dito, kumusta kayo mat? Kas na kunak, makapaikaw at ikaawan mo. Angam sa nabali, maawatan mi. Tas ikakanayon ti ibabaon ni boss. Iso nga anusam, Awanan nyaman lang kanyak da ita. Parti mo ti trabaho ti pangibabaunan na kanyak. Ay, naimbag ka pa'y. Ta saan kakas ka dagiti daduma nareklamo lang arudan iti trabaho, nareklamo pa iti sweldo. Agpapada tayo lang, man. Pudno ako orang ti mauawat tayo. Ngam anyang itinasaya ta maganap no nareklamo tayo, man. Agtrabaho tayo lata, taiso pa iti maitulong tayo. Ay natatang, di nak ikumkumpara iti dayjay adyam, tasabali akken kuana. Husto ka. Sa bali ka nga adayaw kan kuana, gaputan na kan anos. Si ka mga minan, materialistic ka. Iso ka simple lang. Anya? Aga-abroad kunayo, angkan? Kasta nga ron ti kunana. Ay, sukir di kasinsin mo. Ay, ambisyo sa mga main. Di nala matultulad ni Jam. Kasanumat nga minangkal, ti kayat na, tunggal rumwar, akadoan na dagiti gagayam na, nakasingsing, nakaritos, kan nakakwentas. Amin na makitkita na kadagiti kakadwana, kayat na nga daken kwa na. Kayat nakit di pa'y amaddan iti espesyal alugan, tapno kano adda service na. Ken tapno mako na, nga adda serbi na a profesional. Kasano ko maamapasamak da ita? Kaysa bali mo dagiti tarigagay na itibiyag kanakan. Marang Lenlen, inta makimisa. Nalipatam samot na Domingo ita. Ay na, si kalangan.
Ada pa panan mi kadag iti gagayem ko. Nakababain mo't kadakwada, no jackpot gan ti awis da. Kastaya. Unang pa iti makimisa Sana malita mabiit lang mo. Inton maminsan ton. Uray tado pa'y mo't ti aldaw ti panakimisa. Saan laang nga ita? No kayat mo, nitatang ko laangan ti awisam. Kanayon samot nga adapag nam. Ka di ka sumsumrak iti trabaho, linlen balasang kaw. Kasta nga ron, danti? Agabrodak man? Tapno makabiro kak iti nawadwan? Saan akas dito eh? Ama nun atawan ko iti trabaho, nga manungay iti masusweldo. Jakmat kayat nga agnanayo na kastoy ti biyag ko. Kaslapay awan raragsakan na ti biyag ko. Ay, unay kakidi a tao aya. Ay, nariga, ti ambisyosa. Ay, uwan gaya man ti. Ada ka di amuyo ang mabalin na pagbuludan iti kwarta? Agkurang ak ngamin iti usarak. Sana bale, bayadak tumatlaang inton makadano nak iti abroad. Nag-file ka din ti kasinsin mo iti resignation na? Jakman na mo iti dadya tao. Imbag ko man nakasigurado ang matuloy iti abroad, sakbay nag-resign. Nga mong kaslalanganin, mate. Anya? Kasanon, no bilang saan matuloy sa nag-resign, di nailawanan? Dahit ang harod kat, agaganat mat ngamin. Angam, saan man nga iso ti pagsaritaan ta? Makapasuron dadya tao. Di na amo ti dumngag iti sao. Wan nga rod Kat anya nga rod, di ikararagan tayo latan. Uray man ikararagan tayo, no saan matla nga pagayatan ti na Marso ang maka-abroad. Nang runa, no sabali mat ipanggap na, awan matla ti Serbina. Kanya anak kaw, kumusta ti panangilaklakad mo iti papilis maw? Kaslalanganin sa amay. Ay natatang, di kay agdanag. Matuloy to ti arapaap ko amakapan iti sabali a pagilyan. Ay, tapno mo musyak ti madanagan iti kastangar aramidam. Nagdakkel pa iti utang mo na kwarta. Pangalaan to iti pagbayad mo no bilang. Saka nag-resign ka pa iti trabaho. Basta tatang, aramidak ti amin. Tapno saan asayang ti gundaway ko. Ay, piya kumamoy no man nagkararag ka. Ngam saan mo takid dawom kumaiti na Marswa. Ano pagayatan na? Iso ti gumaraw. Saan ket ababaan iti bukod mo asire. Nagsimpati si mukat ka ni Lenlen, anya. Huwin nga rod manang. Ngam, sayang met. Tano kaano pa apimanaw. Isumat ti panagpangato ti sweldo tayo. No naanusan na ko di napatgan mo't laang tinabayagan at tartarigagayan na. Ay, kunak mo adla ka ni abroad anak kaw. Tatang, linoko nak ti recruiter ko. So sana ka natuloy. Nagigyanam ngay nga rod iti lasod ti manuabulan. Tadi ka man nagaw-awed. Nagaplayak kas katulong ijay Manila. Gaputa mabaina kun nga agparang dito'y ayan tayo. Sa payawan pangalaki ti pagbayad ko iti dakkel nga utang ko kadag iti nakautangak. Daitan ti kung kunak ide. Di ka tumudimgag. Makitam ti nagbanagan ti kinaambisyusam. Anya nga ti plano mita. Tsaka mo na niya ti aramidik, tatang. Di ka ko man nag-resign iti trabaho, awan parikot ita. Sakat idipin manaw ka kay nga to da ka na ti swelduyaw. No inan-anusam, di nasayaat. Anya, nukasta. Wen, kino kayat mo masulbar ti parikot mo. Kaya anusam nga ron, ti agtrabaho, iti bangkag. No, ada pagbayad mo, iti utang mo. Agpapamawiyakitan, tatang. Tinasaya at abiyag, kat babaan dayta iti naragsak apan nagtrabaho, anabuyugan iti pamati iti Dios.
Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok, dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclain. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panangtarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.